ki khubor ka Batisi TV lawan ra ashapi dak Orange Nissan Looms Hope Ho near Fire Brigade Shillong ringkat bat ka M Crown Hotel Kendai Lat Shillong ka Three Olives Restaurant bala play nakbentaban Shakriya P hapo ka jingada jong ka Bio Bubble Antivirus Coating ringkat ka Cosmic Kingdom ka Jakai Lekai Bapaw ha Shillong bala yada na ka Bio Bubble Antivirus Coating bala le da ka Meva Enterprise Ki bor penya jong ke Marba Enterprise ke badan Kendai Lat Shillong. Kila play pat ba biang ya ke jaka penberinya jong ki hebrin ya ke bala ai kerteng ke Cosmic Kingdom. Hadin bala khang kherdep de ki benai nakadaw ke jing sapriang jong kunyang jingpang corona hakari bat hakajella Meghalaya barok kowe. Ke jing play yegini ke jaka penberinya de ki bor penya jong ke Marba Enterprise kalong hadin bakila dep senret dawai nadong syadong. Kenang ban penti kena bagi hybrid ki samla but what ki bala he la sanru kin light na ka jing ya bin ya ka jing pang covid khat kendai nadu baladon ka lockdown ni lasu khang ben ndrei nad hadien beng layo I bak la penon kam da Bio Bubbles by the Meva Enterprise ni I bakin Alan Soli Van Hussein gini dukan bahajan baka MP Jewelers Habib sekira penon kam I bakalong sir kam tam mangi hangni Cosmic Kingdom kabolong kajaka balakai kena kalong sir ha te ki pe pa ki la banwan yalam ya ki kena ki kun jong ki la long sir ki machine baru khai la de penon la use Bio Bubbles but kini ki surface tu te wadah wan tu tambah ki don kam mendeng be ya kamas te kumba pitip naduk basdang ya kani ka pandemik tengi lai thang lai lockdown te shua bangin sedang ru ngi dawat jintip ngi dawat benia te ngin sa seng ya kani ka safety first kumba pilai kenmau te lomba katu ngile kani ka sanitization kan katu pat kalong ba pihak le man kesngi te kador ko khamrem te hadin katu ngisa sedang ban play ski kini kidukan baro kumba pilai te dalam ada play kidukan tinggi yai le hi katu ka sanitization tungi kan te hadin katu kawan kani company Chemtex kumba pilai ya batai mengi yapi kumba Chemtex company te kalawan da kani ka jing yada ka bathmai ka baki ong ka Bio Bubble te kani ka Bio Bubble ka eye protection lani ka jing yada adu kendai pos ni timut ka jing lut ru kalong kaduna kan ban compare lani ban ya nujor bat tu ka bangile ya ka sanitization te kaya fair ba te ha kani ka Bio Bubble piap le tang si sene adu kendai pos ni kala ne te ka jing yada kalong ka kham klang arsya te khamtam kaya da kini ki surface mo ke baki ong kini ki touch points kumba pilai baki kita mengikum ki bring kita naduk kini kemadan kala long safe si ong no ba kamas ting hak bandek kadai no tang kata namar kumba PE kini ki dukan hang ni ki Van Hussein Alan Soli ka Javib Habib KFC kini barok ila adab le ya ka Bio Bubble te kumya kini ka Cosmic Kingdom ru kumba PE minta baki la play te syaban play ngilak pelek mengi hau ni upnai Disember Chipotrik te sua bangin le ru ngilak perput chwa dak chemical ke baki ong ka disinfectant ting use kata chemical Altazan 256 ting ya pun kut chwa jai haduk pada kut chwa ada kut chwa kini paro kashim kumba arsingi lai singi itu melput dalam adab ngi selek ya ka Bio Bubble te hadin bangil adab le Bio Bubble hadin cisni
bikin sawan kini ban penbiang ban setup kini mesin nama la khang la bon penai mo ka simpori ki mesin ban restart biang tinggi kuat ki engineer sebakin wan dia ada penbiang lut mentang ila sengokemen hamtam mengi nakal yang Kameva Enterprise bangila yo ban bay bubble ya ka Cosmic Kingdom ban mentang kila la ban play kila la ban i na kila kan kedai tang kata ngasu ngai ku play ya i kong bat i try jong kini Cosmic Kingdom bila ai la ini bangin ya le kini bay bubble te ni sudwai bat ni mi lenti ba kani kan nyai ba ti ki pai ba rong ong ali ya wan persang hamtam ki kulung ki kena lek siwat ngir kilang pa teng ye kwa benila ka ting ya long ali ya wan ya persang ken namar kala long safe nakaliang Kameva Enterprise ni guarantee for 90 days except ba fiap thong mai kamas dai tang kata ku blai sibon Christmas besok ya borok